Fo i Mooney. Yn groesiad uchel. Lewis yn penderfynu dyrnu. Mae'r dyrniad o ran y byd o ffori. Pritchard oddi ar y linell. Charlie Edge wedi rhoi'r tîm cartre ar y blaen. 3 munud yn unig sydd wedi mynd yma ar y graig. Cychwyn perffaith i dîm Hugh Griffiths, ond y sydd wedi Lewis ddyrnu'r bêl na. Roedd y Barry ar chwal a Charlie Edge yn ei cosbi. Pritchard i Fo. Chris Hugh sydd o'i flaen. Ond Fo'n dal i lwyddo i gael ei groesiad i fewn a Tyrone Ofori sydd yn methu cyfle i raidd. Fo i Kershaw. Dim y cyffyriad goran y byd. Mae hwnna'n dacl beryglus gan Ryan Kershaw. Mi geith o idrach mor ddiniwad a mae o isio yn cardyn coch sy'n cael ei ddangos gan David Morgan. Mi fydd Tŵren Lwcus os yw'n osgoi arnaf difrifol yn fanna. Ond mae'r derwyddo lawr i 10 dyn a cawod gynnar fydd i Ryan Kershaw. Trafniad Arsan, Charlie Edge ar peniad ymlaen. Beltiag at Ashton sy'n clirio cyn bellad a Cottrell yn unig. Ond mae hwnna'n basta at Chris Hugh ar ergyd. Ond taro troed y postyn. Barry mor agos union i'r sgôr. Roedd hi'n bas fendigedig gan Cottrell a Chris Hugh o fewn modfeddu i ddod ar Barry nôl i'r gêm. Rafael i Green yn codi ben yn gweld Kay McLagan. O, rheoli'r bêl yn wych. McLagan yn ceisio neu lle i ergydio ac yn ta hefyd yn taro troed y postyn. Ond mae'r Barry mor anlwcus yr ail hanner yma. Yn nhw sy'n pwyso ac yn creu y cyfleoedd. Llai na chwarter awr i fynd. Cottrell. Cooper. I'r FL. Arsan sydd o'i gwmpas o. Mae'r bêl ar draws y cwrt Cosby. Chris Hugh! O, heibio'r gol! Ac am yr eildro mae Chris Hugh yn anlwcus. Cooper. Yn sgwar i Spence. Cottrell. Rafael. O, cyfle i Rafael o arbediad da gan Jones. Ac ydy'r arbediad yna yn ddigon i gipio'r pwyntiau i'r derwyddon heddiw. Brawd rwystredig arall i Gavin Chesterfield o chwipo arbediad. Oedd o'n anodd. Ond hanner cynta, ni tîm iddyn nhw. Ni gael 16 y croesiad i fewn, 8 shot, un o'n nhw gael hanner cynta. Wedyn sending off, ac mi roedd o. So ddim complaints yma yma ac ar y newid y gêm, ond yma bechyn di gweithio mor galed heddiw ac yn heiddi fo am ei gwaith nhw'n wneud i ffwrdd y bêl. Strange game. First 15 minutes is probably the worst game of football I've ever presided over, if I'm being honest with you, as a manager. Started very slowly, very sloppily, conceded a horrendous goal, and that proved to be the defining feature in the game. So we never really, we look back on those moments, we just think to ourselves, what might have been, because although they've gone down to 10 men in the second half, I've got to say I'm quite pleased with some of the performance, in the second half, but first half just wasn't us. It was really hard, really. It was great to get that goal early. I think that settled the game a bit, but then obviously they came out on top second half. Sending off didn't help, but I think we've just stuck at it, and it's just a real good team performance. A Met Gaerdydd wedi colli heddiw, da chi'n y chwech ar safle wan, da chi'n chwarae nhw ddwywaith o fewn y 2 wsos nesaf, da chi'n sbio ymlaen at unia. Yndan, edrych am nhw, at bob game, dyn ni'n pwyntiau ffwr aros yn y gynraedd, ydy peth bwysig i ni, ond y bechyn gorau dechrau rwan gobeithio gweld beth sy'n digwydd o beth sy'n o'i flaen nhw, ond falle dyn ni dechrau edrych a beth sy'n flaen ni yn lle beth sy'n dan ni. Now's not the time to feel sorry for yourself. 3 defeats isn't the end of the world. We've still had a really good start to the season, but I just think that we'll find out more about our players in these moments.